As you know, this area is very important to the mission. Ovaj region je izuzetno bitan za nas i zato OEBS u Novom Pazaru ima svoj stalni tim, svoju kancelariju. Znate, svaki put kada dođem u Novi Pazar dve stvari primećujem. Prva je lepota predela kroz koja prolazim, a tu su i talentovani ljudi. Imao sam priliku da se susretnem sa grupom mladih i bio sam zapanjen njihovim kvalitetom, potencijalom. Novi Pazar ima i kvalitetne institucije. Sa druge strane, da bih došao u Novi Pazar moram da se vozim nekoliko sati i to ako me vozi profesionalni brz vozač. To znači da se građani Novog Pazara osjećaju udaljeno od Beograda i to nije nešto prirodno za region koji je tokom istorije bio raskrsnica i koji funkcioniše kao raskrsnica, kao mesto spajanja. To je izazov, pretvoriti ogromne potencijale u konkretne rezultate. Postoje šanse da se oni iskoriste. Važno je to što ovaj region ima zdrave odnose sa centralnim vlastima što mu omogućava dodatnu pažnju. Također postoje još neki alati koji se mogu iskoristiti. Na jesen ćemo imati izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i to može biti prilika da se manjine nađu u centru političke pažnje. OEBS ima puno projekata za inkluziju nacionalnih manjina, ne zapostavljajući većinski narod. Važno je imati prijatelje koji će pomoći razvoj regiona, iako mi ne pružamo direktnu finansijsku podršku, ali svakako radimo na tome da predstavimo Novi Pazar i ceo region jer verujemo da će boljim upoznavanjem i razumevanjem ovog područja bolje biti iskorišćeni njegovi potencijali. Imali smo zanimljiv razgovor o borbi protiv korupcije, nastavit ćemo da vršimo obuke sudija, advokata, da pomažemo građanima ovog regiona da budu što bolji kandidati za državne funkcije. Drugim rečima, pomažemo inkluziju. Razgovarajući sa mladima iz Novog Pazara, među kojima su bili najbolji studenti, đaci, stekao sam utisak da će oni dati sve od sebe da budućnost grade u ovom gradu, ali ako im se ne pruži šansa, otići će. Zato je važno za ovaj region da ne izgubi svoje mlade, to bi bila ogromna šteta. Velika je retkost imati toliko mladih. Novi Pazar je najmlađi grad u Evropi i mladi su njegov potencijal, a ne teret. Mi ćemo pomoći da se taj potencijal iskoristi. Imamo projekte sa mladima, sa školama, ali je to glavni zadatak centralnih vlasti. Bitno je da građani Novog Pazara u Beogradu ne razmišljaju kao o nekom dalekom mestu i to ne samo fizički udaljenom, već da ima što više interakcije. U tome značajnu ulogu mogu imati lokalni lideri, bez obzira na političku pripadnost. Svi oni moraju kreirati svest da su potrebe ovog kraja drugačije nego nekih drugih delova Srbije. Bogatstvo Srbije je upravo u različitostima, postojanju velikog broja nacionalnih manjina i to je nešto što treba u potpunosti iskoristiti. Areas which are so different one from each other, hosting so many minorities as well. This is a richness which has to be fully exploited, I think.